Sredinom 9. veka sve od Vizantije na jugu pa do nemačkih zemalja na severu, istočnu Evropu zauzimaju male, rasparčane i često zavađene slovenske državice. Nemačko sveštenstvo pokušava da nametne svoju verziju hrišćanstva često na latinskom i nemačkom koji su Slovenima bili nerazumljivi. Da bi izbegao njihov politički i kulturni uticaj, velikomoravski knez Rastislav traži pomoć od Vizantije i moli cara Mihajla da mu pošalje učitelje koji će Slovene naučiti hrišćanstvu na njihovom narodnom jeziku koji je lako razumljiv običnom narodu. Created using Powtoon.